Yeah, mami agrada sama abano yemu bi me included. I feel strongly say big Akwes he needs to be what interrogated by courts. Sika gari no meka me mami se sika gari no eye no kre ko ne ko jibi na enhyehyɛ wo hu di so me no nante a me ma show big Akwes me ma show na wo beta bonte o ka tell me say me ma boa na se me ka na ho asɛm di adidi a wo hamadwene enumia no me ya wo ka se frɛ ko no wa no me sa frɛ funu bi me ko si ma gada aduma adi ana gada na aduma adi na aduma adi me ba ho du nyina me ba nyina na ho ene som se ya na awadi nya kokwa bro ehu ma me nanim kra me to fan for ne bomme Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, baby, I will be the check a CN now. I Xposed GH FM Ben Bros. But subscribe here. Subscribe me the 2 pen now on Saka. Yeah, mami agrada sama abano yemu bi me included. I feel strongly say big Akwes he needs to be what interrogated by courts. Esa omo hauling to courts. Na sabi odemu bi. Na me be ma the reason why I think so. Na macho nia obi asofa nipa no en adamfo asofa in the case of sika gari yen kwahwe mbra. Sika gari no meka me mami se sika gari no eye no kre ko ne ko jibi na enhyehyɛ wo hu di so hwɛ sika nkasa no obia sika ni bi o Ghana e bi be ka kyerɛ wo sei sika eye spirit so wo de na kande e kana obetra wo ba so amfa na kade ankana obekɔ okosi pe na o ma wo nkyɛn biem so okokodi obi nkyɛn sin pa konde na kande kana sika no beta no enti no se nei sika na yɛde ma me no enhyehyɛ wo ho no se me dis ahyehyɛ no so a sika me wo no beka me ho ba ahyehyɛ no me yɛde me me ndi so a nese me de sika mpɛ me de kana sika no kwa mabim enti obu wo nyi sika ne se ahye no na de enya ɛsɛ wo de kana no de kana Me pacho ni big Akwes a wono na Kumawood oya ne ho konfo no ai na because of sabe obi wo hon ma film no hwa nipa no onim se acting keke nipa ni tun ye role model nti bibia nipa ni be bia no sabe wo afa bi ye ko America ye hu konfo o ma tumi adodo tattoos etimi ka almost celebrities and all that obi timi cho Cristiano Ronaldo obi timi cho we na bo Michael Jackson no adro. Why? Because he believes in them. And until now we are celebrity before you endorse a product or any event you need to have what to do investigate. If you investigate you are saying big Akwes from the onset even of Sikagari before even Sikagari no na one agrada eko enakrana no on na what TV so awoye we am mechire which say oyobia or endorse agrada Sikagari no. Now say we had video we not say okoya advert. This is not an advert. We an endorsement. Me gina hey nia me gidi and na mitimi endorse. Okay say me advert more is because I believe it in it. When there wakotena another platform and na all Sikagari the way tie any sabe nia tie be ma oska. Na nipa we na nne dia ba wo gina ho say dia be e say with them. Because when you are problem pass we motorway who jina ho le kwasiasam na wudi now him said the Lord will catch up with you now when you let you know one person ojam or kumase sabe agrada bro na omu yi ni hu naked o kasa say a big Akwes and na otumi introduce you to Sikagari no yankoni ekotie ne mra ne ba ya beto aso ana big Akwes ka kire me say na wakọ akra twakonya maami bi a o maluto number ya utimi se enne ubeye minia no oboa me chese me so be boa no se kosi be ni me sika o di se 20 million na mso okay ene me to me kia no o se ne to me no nante a me ma show big Akwes me ma show na wo beta bonte o ka tell me se me ma boa no na se me ka na ho asem di adidi a wo hamadwene
abla wonim se de wo de di na ya wo timi ndia no a wo se kan ho ase wo jam de kan ho ase no didi ame kan wo di ma bro papa big Akwes wo di ma bro minisi fo nyina nante mini wo nyina suban wo ka wo nya me fra big Akwes na fo nko mi friend fi sadusu o se boko se die yo ba bia mi fi na nya big Akwes ana mi dem na ba bia me kan o dalati ni so trim dance me come am agrada o ene dem na dem tim na fa fon me bia na me fon na edu e bia na bi we bia fon de tim du me fa bi man me be bu akra so trim am ba chi se fi ko me fa big Akwes sa no fa me bi se obi se me pese me come am agrada o satan fe na am agrada ba fofo tu hu se wo ya na so wo sa me na no mu su ayi tete idu wa no me je before nom so mama ni phone na me hwehwe obi nom se ha no de kasa ne odu o tena ho a me tena ho no mo a ni wura ho no mo e bia dan tse ana me wura ho na me twem sa kase be se tan I didn't know answer. na Big Akwes aka sama chane sangere Kidnap them in the horse. akosi de na me yada no me gidi Okay. ni odin body ni mitiri mo Deal phones na say wo. omo je ko ma ya grada inside edia asana papa no ni ndi nko no enso ko ma ya grada inside ma papa ko inside one ma wo ba na obuna obi ame no wotia no ma wo sese na ko wura no ba ya wo mure akware so o jana nya kasa akara me wo se ko wo fo wo na tiko Na wo di na me tiwo say na say na bibi am panic. me ade na be dress me say ba o me sma ko na me da ko si jira ma me ne dem o tinese bibia e dey afa me nwa blem boni me nipa o timi wo ho no me ma me agrada no obo nkata me nkata bo we no na me so no kokokoko no bo ne di konro Please dia wo di. fazem di mu ma me agrada ana wapegare na ba kwato table so we nkata ana me bi o manim tantantan o manim fo kalabule fo mama no mo bra adwini fo mama yenim nyansa de adre ko ma e ka ma me agrada na ba akoso te fo wa na ba akoso te me agrada ni timi pia wono ma no so we ma me agrada so be dai aba hada nso de ma hada was no ma na kira na so Big Akwes wono ma me kana na tu so Big Akwes bai so twasi ni ya na pampa ma isi no na dana te was sa guy no me hu ni da ne se mami oni no na was okay ani afa 10 million to ya If you hu ne say no onim na na. so de mami agrada kan de no me zi ni I didn't know one nkasa ndi onim ne dia wo. media me dul papa ma no ti me nya ko gura ko no ma wie ana ba do adwen ama e ho no so okay na wo ba gi de e de ntina ma ba nam so too sure Okay. ntina ma buy no se okay for 10 million to ya ti o de 10 million from no so ko man no to ya the call man no man is for 10 million to ya and the 10 million to ya e do sikan wa no and was for 10 million to ya and the 10 million to ya About 3. 3,000 Okay. na the disc na to go here and a man no be can last onu yi pipa white one ketwa no so say hwini so no ngira say ai was so say bibia ni so was say ai was so say bibu kama kire wo na me ni bibu kama no say miem so ko shim sum yase na da ma de nchi na de chi ha number no baba be so na wotwa am si jo eja se me nya me number sa kwesi ha me se wan ha me nya me number do mu kan so no wo gidi ego ana dem buka yi na be share gens onza gens ya wo botokota me da so ma ade a chi no mi bie mu no na sing me 555 na be kusum so wow ma me na ben ma me agrada wa ben se ma me na ben sing me 555 ana mu ka chem se ni ntwa no de bia nso no ni ntwa no sa tam kwa 500,000 esika o 50 cedi ni esika pa share ntim to cement kwa na nebi ga emebika kata ne mum sei na me ko dira loto pia so fini ko nyina se de try 50 cedis
buka mu na mdi me pipa na metam ba bi dina ne de me tun obi akasa mo kra me hwe ade besa yebebulu to ade besa yebebulu to na lutu tama ide aso e wa na ko lutu keso no mo twa no mbene go me hwe me de twa lutu keso amem ni ma yidi ni fina me wura ho ba amo anu so bi ka ka tell me say me 3 days say 4 days amo kra me san come to you yo anumra no mo say 50 na me to na me le sia babo na sesi abo na no so ko hwe lutu keso mu a fine ene mankasa na me say twa bi ene so fine wano lutu keso no na me twa telephone frame na ka da lese lutu no amo me kama sem se ni na me frame ka chen say mami ona o ka chen me say mama me ba so tu no me sim pe tu sure no ade no man say me 3 days amo me frame me ko si wonu aso me frame no anja da di bodyguard na di ka ko si so no zale ma frame sabla ana me hono ba bodyguard fa kwa se fro ko no ano ka teme bodyguard no ka teme ankasa na nyumira no na mfra bigger quiz ne to fu yi bomu bigger quiz afa fu ni bomu bigger quiz afa ade chi ya na mfra bi no fa na mzakwasi e kwa de mafa su wasade wase mese ni ma ka teme se ni mra ma mi agra da na ugina wo sense me nto me ka mi agadi asoma kwasi be ka teme se me kono me kra no ana akwasi nyabu na udi wonu kan se ni nto me kia no ma bi do kwasha no wonu ya de no no se na wo kono foforo na se ka wo kra me nam ka kire ko se ka wo ko wo mu vu no kra me nam sa wo du mu fo nya fe no so fo ahono na ya kan sa te e me pe kwasam wo mu ya kwadi sika dia nam sa ya de na hu so be kwadi sika dia e ya de na hu so ya kwadi sika wo chefa wo mu won wo chefa e wo sa me nka wo ba wo mama wani nka da ewo ebia wo che magu ana wo wakosi adia wo di me ni me wani nka da that's the whole issue the whole issue amana kwasi ya kana ko honum next wo start say honum start say me na kwasi ka se nti saa asem na so na wo start say wo ka mama pa eti enumia no me ya wo ka se fro ko no wa no me sa frafu ni bi na kwasi na gada eduma adi ana gada me eduma adi na nze eduma adi me ba wa ba jimsika oso ba mema metwefo abo abana me tran ka tua manko station kwa 27 am 27 ne sprinter we mo 27 da ne kan ko 20 bi itepua ani so tum daji idu ni na me ba nyana na ho ko ba ene bisomse ya na guadi nya ko bro na hu ma me nim kra ambo metwefo afo ne fo me wura na nkofo titiwa ito me be dede na me se wura na nkofo titiwa mo atitiwa na me be dede fam sika man kan ba be dede ma me fam sika ma me azana wotia wo ye no me se be jim sika ana me di fi kwa na no am de ye e be wura inside wo mo mula se o enye me waju tiwa wura mu kra ni wura mu no no nya be selanda nti na mo titiwa ne no mo titiwa no mo he nkofo de gumi nya no mo he nti o man sorry no mo to no mo he ba ko bo me hwe ba ko bo me yam ba unsa me hanu mapeja po me siso po me mu de nyina fi mi numba sa to ma fe na ka nketo ni koya ka nketo ni bi aba no to bebe agu ho eno mbi gate na no to mi se cushion board no koyom ntumi wuram kukodo nem tibbo yi nem tame so to mi danhye popora mbe yi bisi ka ko sikrenti ma no kasa se ye bo me se ye de no sa ko tama mi ni TV so ese ye campaign ma mi agrada ahono mu se semi odi adwuma di me di ma mi agrada no echi no me be kan wasa ma mi ni me ba YouTube so camera si so ba YouTube no ana ma mi agrada kan ko to be ka chen se me de me ko jisi kaduro me de ni nambeni me manu amawa ojama wa awale ma mi hwa hu ye ojama ye kronfo ojama nambeni mate wa hye pese ma wa beka wa meka antinam ka chen se kromu ya no o man na Ghana na ye ti bo bia kare kare
So we report here and at least. For me, and my God will be for no composition. And my police for no is going to be me and say, well, my married grad, I don't come back. Yeah, will be my God that you will be good. We'll call you almost when you did this. This year, I could say, I check how many I check my God. I would say so your marshal, yes. Ojam na Casano, one also the assembly courts. Because only be say we you be a downfall. What I say, Mammy can be show. Ye businesses. Obetimi akura ka bi. Ka na wo kura no nim say issues on. Sa ka ne ye nton ma obi a ye nim no. Ai. Ye nton ma obi anim no. Because onim say nipa we dey minim no. Ojam a big Akwes downfall by virtue of what Ojam is saying. It before who Ojam no obeka asem ya say minia ne. Ewiase won. Obi fro na make say minia. It means say nipa no he is beyond what friendship. It's not the trust now big Akwes mu. Na big Akwes so kire ne say me wo ma me bia wo double sika. Eno to no jam ko he. Na che no kwa no bro ya bro na ye dwane naked no. Na eye asefem. Na we nyina no what say waka say man bi say ade no wan koye complain. Me pa mo cho assembly buy no so bo na the boss so to police station. Yes, so call one man one quantity diska. It's not assembly, they were not following up. And nothing assembly so to police station. Whoever was in charge at that time should also be what? Prosecuted. Because say the assembly not instead that mubasham ya brume battered, ya jimmy sika. You the police, you are supposed to protect me, the vulnerable. It is a vulnerable me vulnerable me ba. Now who can pass assembly say oh there. What are you talking about? It is so to a police station. People are accusing them. So whoever was in charge at that time should be dealt with. Seriously. Because the police are supposed to protect us. The last thing I want to make say, scam no. Eye Jimmy phone ye de yom. Me bembru samiti o bua enfa. Me ka preme fa ma ho. Because me sika me brasa na minya. Scam kwasi scam. Me beji double na Jimmy Ghana for Jimmy. I just say yante double money. And then cry ye say most of our TV stations, was satellite TV no, every 12 o'clock ubia people are still doing say brana beji 2 series, brana beji 5 series, me will lotto number, and we are watching it. The NCA, what are you doing about it? What am your bunipa and your bunipa equum before you learn sense? NCA, what is your duty? When your police assemble, the NCA, one of your core mandates is what? To protect the listeners and the viewers. It's more share the panic. I didn't know share the question. I didn't know share doesn't even benefit. You feel work a crano sobrano, and now you can say soap opera ye 8 o'clock na ye mashe na ye mano any mada. I don't know your man I drama myself. NCA they are watching. Yes. Ye kayama ye mani nyina say ansana yaba menewu ye waso de maybe de meka unka me de meka because sabe otina ebomu team the sani abomu ya affect a lot of people. I expose you chef and subscribe share but two man now saka manos. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.